bledi podbulih očiju, oglasio se Clinton nakon 5 noći u bolnici. Poznato u kakvom je zdravstvenom stanju u videu se Clinton zahvalio svima koji su mu poželeli brz oporavak, kao i zdravstvenim radnicima, na podršci, dok je bio hospitalizovan zbog urološke infekcije koja je izazvala sepsu. Bivši američki predsjednik Bill Clinton oglasio se o svom zdravstvenom stanju nakon 5 noći provedenih u bolnici, rekavši u videu objavljenom na Twitteru da je na putu oporavka. U videu se Clinton zahvalio svima koji su mu poželeli brz oporavak, kao i zdravstvenim radnicima, na podršci, dok je bio hospitalizovan zbog urološke infekcije koja je izazvala sepsu. Zaista mi je drago što sam se vratio kući. Odlično sam, uživam u ovom prelepom jesenjem vremenu. Na putu sam da se oporavim, ali želim da podsjetim sve da odvoje vreme da slušaju svoja tela i brinu se za sebe. Svi imamo posla i svako od nas ima važnu ulogu u životu i u bliskoj budućnosti. Ja ću dati sve od sebe da budem tu, da nastavim da činim najbolje što mogu, rekla je Clinton. Međutim, mnogima nije promaklo da Clinton izgleda izuzetno slabašno i kao da se i dalje ne osjeća najbolje. Iako se trudio da govori odlučnim glasom, Clinton je bled i podbulih očiju. Kada je Clinton hospitalizovan prošle nedelje, njegovi lekari rekli su da je dobro reagovao na antibiotike. Nakon 2 dana lečenja, broj njegovih belih krvnih zrnaca opada i dobro reaguje na antibiotike, dodali su. Bivši predsjednik otpušten je u nedelju, a lekari su rekli da će Clinton, 75, završiti terapiju antibiotika kod kuće u New Yorku. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.